Muri iri joro hongeye kumvikana inkuru ivuga ku irangira ry'intambara ndetse n'urupfu rwa Perezida Volodymyr Zelensky. Ni nako kandi ku rundi ruhande muri iri joro ibihugu by'uburengerazuba biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikoze inama ikomeye bikoresheje iyakure nyuma y'ibitero bikomeye biri gukorwa n'igisirikare cy'Uburusiya bigamije kwigarurira uduce twose twafashe igisirikare cy'Uburusiya kwinjira mu murwa mukuru Kiev. Inshuti z'akadasohoka twongeye kubaha ikaze ku makuru akomeye, amakuru agaruka kuri politike na diplomasi ku rwego mpuzamahanga, aho twibanda ku bikorwa byahare bya gisirikare Perezida Vladimir Putin yatangije ku butaka bwa Ukraine tariki 24 z'ukwa kabiri. Ni mu ijoro ry'umunsi wa 323 igisirikare cy'Uburusiya gikandagiye ku butaka bwa Ukraine. Abakurikiranira hafi ibikorwa byihariye bya gisirikare byatangijwe na Perezida Vladimir Putin tariki 24 z'ukwa kabiri baravuga ko gufata umujyi wa Solidar ari inzira nziza yo gufata umurwa mukuru Kiev, ndetse bikaba bigiye korohera igisirikare cy'Uburusiya kwinjira mu murwa mukuru Kiev, dore ko muri aka gace ka Solidar harimo amayira menshi aca munsi y'ubutaka bitewe nuko aka gace gacokurwamo umunyu mwinshi cyane, ndetse kakaba karimo imihanda ishobora gucishwamo imodoka ikinjira mu murwa mukuru Kiev. Bikaba bivugwa ko izi nzira zishobora kwifashishwa n'igisirikare cy'Uburusiya kikaba cyakwinjira mu murwa mukuru Kiev, bikorohera igisirikare cy'Uburusiya gukora ibitero bikomeye kuri uyu mujyi. Ndetse kandi bamwe mu basesenguzi bakorana n'igitangazamakuru cy'Uburusiya Bombo Today mu busesenguzi bukomeye bavuze ko igisirikare cy'Uburusiya gifite umugambi wo kwinjira mu murwa mukuru Kiev kigahita gihitana Perezida Volodymyr Zelensky, kigakuraho leta ishyigikiwe n'uburengerazuba, ndetse Perezida Vladimir Putin akaba yahita ahindura uburyo igisirikare cya Ukraine kiyoborwamo. Bakomeza bagaragaza uburyo Perezida Vladimir Putin ashaka kurimbura igifitanye isano n'ibihugu by'uburengerazuba bikorera mu kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butaka bwa Ukraine, ndetse bikaba bivuga ko Perezida Vladimir Putin yahita ashyiraho leta idashobora kugira imikoranire na mike n'ibihugu by'uburengerazuba bikomeje gukoresha igihugu cya Ukraine nk'intwari ikomeye yo kurwanya igihugu cy'Uburusiya ndetse no gutembagaza ubukungu bw'Uburusiya. Ku rundi ruhande hakurya y'inyanja ya Atlantique, ibihugu by'uburengerazuba bigize umuryango w'ubutabarane mu bya gisirikare NATO biravuga ko bamwe mu bayobozi b'ingabo bakoze inama bakoresheje iyakure mu rwego rwo kwiga ku kigomba gukorwa nyuma y'uko igisirikare cy'Uburusiya gikomeje gukora ibitero bikomeye, ibitero karahabutaka biri kwigarura imijyi yose ikomeye ishobora gufasha igisirikare cy'Uburusiya kwinjira mu murwa mukuru Kiev, ndetse bikaba bigaragara neza ko igisirikare cy'Uburusiya nicyongera gukandagira ku marembo y'umurwa mukuru Kiev, intambara ishobora kuzahita irangira ubwo igisirikare cy'Uburusiya kizaba kimaze gukuraho guverinoma ya Zelensky yose ndetse no guhindura igisirikare. Iki kikaba cyaba igihombo gikomeye ku bihugu by'uburengerazuba byifuza gukomeza kurebera hafi igihugu cy'Uburusiya bakoresheje igihugu cya Ukraine. Akaba ariyo mpamvu bakomeje gukora ibishoboka byose ngo bashyigikire igisirikare cya Ukraine gikomeze guhangana n'ibihugu by'uburengerazuba. Ni nako kandi bari bamaze kwakira inkuru mbi yavugaga ko intwaro zinjiraga ku butaka bwa Ukraine zinyuze munsi y'ubutaka ubwo zavaga mu gihugu cya Polonye zari zimaze gusenwa n'amabombe y'igisirikare cy'Uburusiya. Iyi nama ikaba yari igamije kwigira hamwe amayeri mashya yo gukomeza kohereza intwaro ku butaka bwa Ukraine mu ibanga rikomeye zitavumbuwe n'abatasi b'igisirikare cy'Uburusiya. Belarus Depolitize kandi iratangaza ko muri iri joro mu bice byegereye Artemovsk, agace kamaze kwigarurirwa n'igisirikare cy'Uburusiya, biri kumvikanamo imirwano ikomeye. Belarus Depolitize iratangaza ko igisirikare cy'Uburusiya gifite gahunda yo kwigiza kure igisirikare cya Ukraine cyamaze kwirukanwa muri aka gace ka Artemovsk. Imbunda nini n'into ndetse n'ibisasu bya muzinga bikaba bikomeje kumvikana muri aka gace. Ni nako kandi ibindi bitero bikomeye byongeye kubura ku mujyi wa Odessa. Biravuga ko amato y'intambara y'igisirikare cy'Uburusiya arwanira mu nyanja y'umukara akomeje kurekura misile ziremereye zo mu bwoko bwa Kinza, zikaba zamaze gusenya bikomeye ubwirinzi bwa misile bwa Patriot bushinze ku byambu by'uyu mujyi wa Odessa. Bikaba bivugwa ko igisirikare cy'Uburusiya cyaba gishaka gukoresha inzira zo ku byambu bya Odessa cyinjiza abakomando ndetse n'intwaro ku butaka bwa Ukraine. Inkuru nziza igeze muri Kremlin kwa nyakwa Perezida Vladimir Putin nuko igisirikare cy'Uburusiya cyamaze kwigarurira agace ka Artemovsk kaberagamo imirwano ikomeye hagati y'igisirikare cy'Uburusiya n'icy'abacancuro ba NATO. Igisirikare cy'Uburusiya cyakandagiye muri aka gace nyuma yo kubohoza agace ka Solidar. Utu duce twose duherereye muri Donetsk tukaba twagaragaragamo ibigo bya gisirikare bitandukanye barizwamo abacancuro b'uburengerazuba ndetse n'abasirikare ba Ukraine. Igisirikare cy'Uburusiya kuri misi ikomeye ya nyakwa Perezida Vladimir Putin yo kubohora uduce twose dutuwemo n'abaturage bavuga ururimi rw'Ikirusiya, kikaba cyongeye kwigaragaza mu maso y'abatuye isi ubwo kirukanaga inkozi z'ibibi zose zabarizwaga muri utu duce. Biravuga ko igisirikare cy'Uburusiya kiri gukoresha zimwe mu ntwaro karahabutaka harimo misile za Kinza zo mu bwoko bwa hypersonic, drone z'intambara za kamikaze zakorewe mu gihugu cya Iran ndetse n'indege z'intambara za Su-57 ku itegeko rya Perezida Vladimir Putin.
zikaba zikomeje kurimbura ibice byose bigaragaramo inkozi z'ibibi z'uburengerazuba, cyane cyane mu burasirazuba bwa Ukraine, mu bice byose bituwemo n'abaturage bavuga ururimi rw'Ikirusiya. Ni nako kandi ku rundi ruhande igisirikare cy'Uburusiya kirwanira ku butaka cyongerewe imbaraga zikomeye, kikaba kiri gukoresha intwaro za MB-21 zifite ikoranabuhanga ryo hejuru, ndetse izi ntwaro zikaba zifite ubushobozi bwo kurasa rokete zigera muri 36 icyarimwe. Abakomando ba nyakubahwa Perezida Vladimir Putin barwanira ku butaka bakaba bamaze gutangaza ko mu masaha 24 yonyine bamaze gusenya ibigo bigera muri 32 bibarizwamo abacanshuro ba NATO ndetse n'igisirikare cya Ukraine muri utu duce tw'uburasirazuba bwa Ukraine muri Donetsk. Mu mirwano ikomeye hagati y'igisirikare cy'Uburusiya na NATO mu gace ka Solidar ndetse na Artemovsk, abasirikare bagera muri 240 bose bakaba bamaze gufatwa mpiri, abandi bagera mu 1300 bose bakaba bamaze kugwa mu bitero bikomeye biri gukorwa n'igisirikare cy'Uburusiya nyuma y'uko igisirikare cy'Uburusiya cyishe umubare munini w'abasirikare ba Ukraine bagera muri 600. Igikorwa gikomeye cyakozwe n'igisirikare cy'Uburusiya nyuma y'uko igisirikare cya Ukraine cyari cyakoze igitero gikomeye muri Donetsk kikarasa inyubako yari irimo abasirikare b'Uburusiya bagera kuri 86 bakasiga ubuzima. Hakurya y'inyanja ya Atlantique bakomeje gucura imigambi mibisha yo guhagarika igisirikare cy'Uburusiya nyuma y'uko bohereje ibitwaro bikomeye ku kibuga cy'imirwano ariko ntibigire icyo bitanga. Igisirikare cy'Uburusiya kikaba gikomeje kwigarurira ibice byinshi bitandukanye. Biravugwa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bigize umuryango w'ubutabarane mu bya gisirikare NATO bakomeje kurebera hamwe icyakorwa ngo bahagarike igisirikare cy'Uburusiya gikomeje gusatira bikomeye umurwa mukuru Kiev, nyuma y'uko ibice byose bibarizwa mu burasirazuba bwa Ukraine bikomeje kugenzurwa n'igisirikare cy'Uburusiya ku muvuduko udasanzwe, ndetse kandi igisirikare cy'Uburusiya kikaba kiri gukoresha intwaro zidasanzwe. Uburengerazuba buyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bukaba bwongeye gukubitirwa hareba inzega. Biravugwa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zongeye gupanga kohereza izindi intwaro zikomeye ku butaka bwa Ukraine, zikongera ku bwinshi intwaro za Patriot, ari nako zisunikira ibindi bihugu bigize umuryango w'ubutabarane mu bya gisirikare NATO gukomeza kohereza intwaro mu rwego rwo gufasha igisirikare cya Ukraine. Igihugu cy'Ubudage, Ubufaransa, Ubwongereza, Canada ndetse na Polonye, ibi bihugu nabyo bikaba byamaze gutangaza ko izindi ntwaro zikomeye zigiye kwiyongera kuzo ibi bihugu byari byemereye igihugu cya Ukraine zigomba kuba zagejejwe ku kibuga cy'imirwano bitarenze iki cyumweru. Perezida Vladimir Putin yongeye kwibutsa ibihugu by'uburengerazuba ko yiteguye mu gihe baba bagerageje kumugabaho intambara iyo ari yo yose, aho yavuze ko mu gihe gihumeka agomba kurwana ku busugire bw'igihugu cy'Uburusiya atazigera yemera ko Uburusiya bupfukamira Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu by'Uburayi byifuza ko igihugu cy'Uburusiya cyashyirwa hasi.